Tokunya misi neta ipalata isimokoe ahaki ham dako etesi imunyom nabe siyofa anga kemo uingi mbei kukife Alu aitahimi Ekumana kukite koemoa Ofaama Daku filito nuko ekiao Alu koe Kau kepe eta whakapapau Maloma da mau e fefini ko go kore ke hufanga mo he ngahi kala pa ko do be fa ta po be he ni ka da mo ai fenga mari go ni ke o atua ho mo polokalama ko ia FATUFONUA fo o ke weekend fa da be ka inga ko ngole re ia tu ke te mo dolo e polokalama ko ni ki apina po ko se be ha fe do ku ke lava fa no ai da polokalama mai he ni pe mo PAULA PIVENI PIUKALA ke ma fa hoko te da polokalama ko ia ki he weekend ni fifi fo ke ta le ko e piven ki he tau polokalama ko he weekend ko ilo ko he ko kai pe fo ke ha ho ia e ka ke lahia nga we nga me ke fai ka ku ki tai mi ko ni ku fa ata ko ni ke fai e polokalama ko ni ko ai mo o fa ta hai hoko mai ko habe tai mi te ta lava o fa hoko ki polokalama ko lo ke ya watu e polokalama ko ia i he weekend ni ke te kina tolu ko ia o kuna o silo toni mo kina tolu na fanongo i polokalama ko he weekend ni fe ha ke piven fe nga we tonga ikina malo i taulava solo malo i fai mai nga we o ni ke makalo de ke ma wivi pe koi a fa pi de funuan ku hanga tau te kape koi ko wakai fofoki ku lahi apito e ngahi nga unu fai mi tongana ka go lot peke taki kamata mai mo me he tuunga ko ni ku ai ko e hopo pata ki ha ko va henga kata to ki tafe mai ai o te ai ha te fe talano me fo o me ta talano ko o si ki hopo pe ko mo ke fata tari pe me ko to ki he me ko na ta ki progress pen me go sina so mai ai fo malanga tu ko ai fa ita petition koi mai ko monite pa fa wa tane nai ai ko closing aku ya koi ako me ta tawa ibe ko ya no substance ke ko ni ko ma wa je tu ko te fa ma nga koi hai ka ki fu ma pau pe ko pe ko winga fa ma ke monite e te fa fa inga fa ta fa inga ka jawe o sklia ka ti ke isia o expect ya we ke ne fa ia fa no monite ka kana e pe ko fa laite koi ai ko inga ko monite ko aho nen tala mai te mo te fratahang ya ke fa mawanga iyo hangi ka tiau na ane pehe ke na to ia ha to fi ma man tu go yang go tu lao ka pa de na prove elemeniti ene to activate le va ke utifen ke utifen ni be go pe na ya ha pe na ta winga ke be ka pa ke prove elemeniti man tu go fo ke ni he go te ke o ke si ko na pato pe o ta wa te na winga pa we na pe tau tuang ke na rak fai na do na keisi ai go ilo ko me o ngau ke fa mau ne ya au fai nga fa mata la ku pe ko fai nga fo kava pe ko ka fa moni basically I have my right to remain silent
Ka rewe ke nau build ke si. Ai ko wanga ko uta ke hanga ni whakaukau. Ke tuanga nge ke o mai ange submission e whae taha. Ke watu o tari. Ke mausio he monite. He ka pau tau pehe ku nau lawa rewa pulu ha ngahi ere meniti ko bribery. Ke to pas ma rewa au ke upulu nge au ia i he balance of probability. Pene aha uhinga lere ia aku. Na uhinga not inducing voters. Paki hau ia ko dia fea pe fa mai ni hanga tuangi. Manjuga ngai keisi ni o wala tangi ngai ni pe ka utiu hanga fa mai tuangi ke exhaust ka to ai fainga mai ke on fa ilo. Ka ki au ngai ke tatau pe position au ge me la tu fa mai ki te o au pe ke foi point gani. Aia ka pau alatu ko ni o ke wika hau o ku lava ai whaha e taha approve o ku iai ha whainga element. Approve ha taha o ngahi element. O atu rewa whainga maare ka koe ke o mahi o kau whakamu oni pe o whainga mea behe ke awe ki whare hopo. Ko atu pe ke whamalanga. I kai mau ko kia we o fo foki. E ko toki whae ne fo i mea koe ni he fo i new standard di. Fo i new standard of proof. Ka foki he ko hopo criminal once of now na hanga o prove now elementity o security kita ka ko hopo election petition ya e toki o mai whainga maria ka kita kapau te na lava prove ai te ke foki exercise ya ai ko wang ko whakau ko no administer keisi o hinga ina te tu ko he te ne ka ke pe nga hopo mai ko Yo ospe fo mala tu ku kala tu ton autoria. Ko ne te tala mai ya ke mau te kisio na te ya mea. E monite ka ki au my position is still the same. Koi. Oku mahino kau me na tatala no ke programa ko osi mahino ai whamatala konu ke o mai. Na ia ni ina na upehe ku wakai whakoko ke ngai whamatala. Ke pehe na ku ke overconfidence e keisi. Hange ko tonga tapu o no na ke hawe mo hane mo oni mo me pehe pe o se nge mo ua. Oia. Me ko u fa ta no de ke. Ma winga ta ki kasa. Ke hu ia ka ta hu be mo po ri ta ki kasa mo hu ai fe va hu be mo de ki kasa. Okay. Ai gonna tu ko ni. Eu da behebe ko unga pe ko ne foi lere fo o foi hopo fo o foi me ko no fa hoko foi hopo ko na ko ni ke ata pe mo line ko ka pa ko hai tu ni ke ata pe ta fa ko gulungia ke na fa hoko na te process tangi me ko ya hopo tangi ko ke na fulia okay ko fa ma lu ta fa ma tangi ko ya Taku sai mahino apita tapangia ko ya. Iho whakafuafua ka au ospe tal tutun pe hopo wika hau pe te hawhai uhinga ke. Ia tal tutun pe ka hau. Koe wana moni nei he koe pale mafuki ni solo. Koe nau hanga ko te withdraw e nau sapina koe ka whamoni. Koe. Mantu koe sapina main me raki. Koe MC, ua. Koe kau sponsor. Tolu. Koe kau maupare. So koe elemeniti ia. Ke prove beyond reasonable doubt. Kai ke nau te hanga ne tō ui. Ai ko no wharea rewa e taha whakalao. Koe nau whinga ke withhold e meo moni. Koe tama whai lopa ke ne whinga koe lahi tahe whamatala. Ai koe taimia koe na nau e wai nau keisi. He koe mea nau whakaukau au iai koe winga nau withdraw te nau withdraw. Kau pehe ke utari ange ke nau submission ni. Kai e te hame ho ia. Tunga wewe tatau. Kako kuhinga ni he tawhaki koe ni i he tawhaki whakalao. O kuhinga ni he ngau e kau loea. Ka pau koe elemeniti e nofo he ni ihi koe ni na eke sapina mai. Pea au se koe pa moa mo toki whare hopo ia pea taranga na toro he kai ke te koe te whea mao e kau sapina e koe ia. Ai rewa koe ha rewa makatu unga ia ku kei hoko atu ai.
Peko hai whainga ai nau whakau ho wakai kai. Kia oi, for obe, I give them the benefit of the doubt. O for obe ke iskoni. Ka kia oi ko na ulawa ne vi kei tlele he. E fo i lao be he rakaupo. Me ene i uke au he taimne nau whai ei katoa i umea koe ni. E konga koe ke amount ia. E primary. Koi. Aia he kai ke te lawa ia i he moni te ke au ka tuunga pana te behe te sapina mai be te mai be mau kau sapina mai be mau kau whakamo o se taimia ko ia pe ke atape i he tuunga ko Ngā ngā rau, au koe ki utu e malawa. He konga ku nau o spill e nau case. O so ange enough time. Ike. Mahalo ko Ole age lau tu pe de he hihi pe ta koe e hihi ka te ola e tau hai. i mahi na vito ia pe ko ti mahalo ke unga ki ho i ko ki update ko ta ia e ko konga la he na hopo na ta no ko ke ho ko si ko ki update pe ta ko hai me afu o ku tu ke hopo he weekend pa ko na ku mahi no mai ta fa ki ko ia ko ko polokalama fo ke ta ko se fo ke ku o ku mahi ku wakai fo ki ai o me ko no hoko he wahenga ko tonga ta fitu no mahi no ke te au ia ko ngalahi ho nga o mai ko ni ku ki fa hoko i fale ia o ku me ke whaka inase whaka loko fua he ngahi hange ko ngahi debate ko ni ke whaka hoko ai he ngahi mea ko ni ko fotu mai ki whale area ka ku i ka ke ta ofia e ngahi mea ko ni hoko ki he ke ngahi ahi ko ni ku whai na ki tala no before ki na e ko ma ngahi atami homo mea ko ni homo ka whafunga ko so i fo ki he lanu ko e vai masi ko e fu vai bele pela ata e ngahi frita vai ko ni ko e ngahi apiako i he taimi ko ni koko na ato e whae ngā ue ki ai. Ko waka hifo o ku lere mo i ngahi ngā ue ki he hala, o ko atu i ngahi ata ai, ko sio hifo i he mea ku lere mo i ngahi ngā ue whakalere i ai hala, ko di mahalo ko e ngahi mea eni na toko ni mai ai e pure anga, ki he whae ngahi ngā ue ko ni. Ka kou te sio hifo i ngahi ata ko e apiako ko ni koko e lau tohi pure anga, to fua mo havelu, o ku ave ke hau kaunga, ko sio hifo ke ngahi matapa aku, o ku horis mai matapa tamni ma ke fula ikapa pe ala he ngahi matapa ia o ku kai pe ke ha me ia e asi mai matapa hala abita pe he lu wa moko abita pe hala he te pile ka ko ki fe o be ke ko ha tu unga ku ai ngahi me ko ni i hanga ko mo nga we mo ofisi ai va henga ki ngahi firma o ko ni ko ha fu tu wa he tu unga fa ofa pe he tu unga ta fitu ke apia ko la to pure anga i he tuunga kui ai, kai kia hasea mo te pire, ke ako ai whanau ako. Koia, malo bisolo o mai whewhi koia. He koe te whito whokia o i ta polokalama whatufonua tau. O ku tatanoa tau ai he system. He national system, he koe subsystem, o ku nau add up i national system. O tatanoa tau ai ke nau whelala vei, ke nau achieve ultimate goal, ke whimaria kakai, ke whiwhia kakai, ke wahi kāwanga, he u whakaukau pe, sai. Ko ane nai, le utoglamu me peke, ko ane nai, na ue mau komipanga whawawari. Ko toki whahoko me pe, ane ahi. Koe mea koe nau sa ia nau whiwhia koe alama aseleria ke nau hanga assess ai for national system, for national system governance system, me anga hono palani patseti anga hono fotutu e palani ngā aue, anga hono execute palani ngā aue, koe pe mo whakapapau i o aonga e nau tokoni, there's a value for money. Hu mai koe ni hu mai peo ta taolo tokolo he mea koe na ta whata anoi tau. Whekau aku me mau inga ke holo i pure anga ke nau own up, nau accountable ke every dollar that they spend. E nau reisi ai whoka mo isiu koe ne lulutai. Tō whalawhala mai ne awhio e mahu inga koe ke o te nau kau he business. E ngai whanua te mokala ti ngahi mea koe ki tuang he private sector.
na me na to ke le kurita mo inei pala sai ka ko isiu ko na mau tala no e tala no ko ai ha upe ai patseti mo na upalani o se tau ka kato whakamore e ka ke tu ma upe pare mai Koi. o ha pa te race ke pe na o kai tokanga ba mo to na patna he toton ke mau ke kau Public Account Committee kau menga tona pana hono scrutinize ngau e pureanga o ha ube tona pana ia o tata be peko hai e pureanga na pa hai me ga una bo behind ai go life ke na pe we are not political ai una finga ke na fa ta me fa political ka ko issue wa na raise ia I good governance eko issue fa universal ya ko issue ka aku ka yo lo tau ke nau fehia ke pure ha ko ka nau kau ke ka pure fe ma pa ke nau o mai nau tokoni ka nau fa pa pau o ko hanga he pure anga o kaven fa le that's good governance o ko ko winga ke pe ke ha be na dol o te ke pe tata be po ha me pure anga fai ko nau pe ko nau fa ni minima ma ko ke pe o ko ke nau political e malava ke whakatuta makia he persevere me he taxpayer o kunau kōpō i e corruption he taimi kōkō pure kowi i ai ka pau he kai ke nau ai o nau ku apila ka nau tau o kui ai nau rolo he kunau o mai paanga ka wai mau rolo me whare area me Public Account Committee ke mahanga skuta nice ke ensure o ku pure i le re tuhau ai kakai atonga e mai tu hawe ka kaya Australia he na ho ha he wa we na budget support he ka unio tahani ma miliona o anga i whanonga tu Australia ai o kuna ho ha mo na dol ba na o mai o fai e funky stati go sai neongo o hange solo go ulau na ku alwa ke ho wa he nga kore na falala ka ba una tui ke pure i le e fonua pe mo tu hau mena na wanga o mai na falala pako pepes akuia i fare area ke whakapapaui o kuna utaliu e pure anga hono spende tu hau o kuai e value for money time nau o na mai ave tu hau ka kai ke whaia ke nau polokalama nau teu o nau tore expert na mai rewa kore kare area momo ke ka kai o tatau i mai ange tolungiau miliona o mau foi polokalama in tene hanga solo vai palpare mo ai ko rolo le fare area ke ne skuta nice pe ku pipiki ai planning awe ki palparema ke osio no famore ai patseti osio no execute foi planning awe o ku ose mo palparema ka goe o ja teni mangau miliona ke tata pe palparema na tamai o mai ke fit ngiau pe nga ka mo finga ya ke o ja mo fit ngiau o ke tata pe palparema mal ko fiate na mai mo tau ni ma va iwa ngiau ka ko poini wa aku o ke lo ka pa i pure i le kafe ke ngai wahenga o whakalu fua ta hai ko eku visone aku hange ko me ko wahenga ko ranga i whakaukau ke makatunga pe ko uhinga o ki panga wahenga ke reach out ki he fe ma o wahenga timely ko nau kaila mai pe ko kawen go to helu ko ala to fusia ke melo ko wen ko mau i waka o te ato ko uhinga pe ko taima nei tangi mai fangi lau tohi se ka ak moi vai se ka ak moi kai ko ke ha nau he apia ko lau tohi pure anga ko tu ona fai ke ofisi mo facilitate me ga do ya wange ataka yo contusi ke ako ke fana wa ko ka do o kai ko ke pe a yo ke pe ko ai pe ma tonta fit ko demonstrate ne de ke usio ya ha henga o kunau intervene o kunau provide ha intervention e ngahi le volo pe fa lu fua o da osko ya fai ka to ospa mo mai vi invoice fa foki ke pot ngawe ako he ko role ya to ko function ya pot ngawe ako sai ko fe ho ile va unyanga o ha ke heni faka lu fua solo
o kune fehu i lewa fai tu ni pe na whakapoto. Hono whakafoki mai form ta ha mai form mua, me he high school o mai he primary school. Ko foi fehu ko ya, mantu ko foi tu ngwa ne fai ta ua pe ta tolu ko hiri. Wafe wanoa, wafe wata, wafe wa tolu. Ko mea ko ka wa mai ke ahoni. Mahino le wa tau tolu na i kai whakapoto. Ka ko mea ko ni na os kaila pe na kaila to la o kai whakapoto. Ke tau fohe foi hala lolo tonga ko ya COVID lockdown ni mea ga toa. O kai ke whahalanga ngā ue sore taimu o toa matang, toa whatamaki. Ko taimu o toa whatamaki, o tau whenga rewa ke whakasiki e tau whie mau. Whakapoto i ki iwi. Ka tau hanga aiha reserve ke tau whaia ke tau rebuild. E taimu o matawhia i. Lolo tonga ko o whakatamaki ia. Uhu mai kau ngau e ko ni o whai hono whetongi holo. Langa ai ECE, langa ngai form taha form mua. Tako no atu ngai. Sio? O sango ya me ko ki mga wha ko ni solo. O raki ka jaha nau ia ke loki ako ko form taha mo form mua. Ua te ke wahe kau whai ako e. Te tu ha grewa pure anga he tauni te langa university. Mesi e solo. Ki au ke ako tana ki au te ke tok whaia kono school tanais ai pure anga i whare alea. Ko au whamamahi au pito ikusio au kia. He ko ta tau me palparema ko ni mo palparema ko e kau tanu hala. Nai os anticipate pe, os kikite ipe. He ke tupu refonua hamea. Ke tuha ke pe ngai kau tahane te iaha nau talau te se ngāue, ka iaha nau su ngāue, ka iaha nau kau ngāue, ka iaha nau mea ngāue. O awe konture kia ki ai. Ko whahinga whiwhiri mana koe gogo tāno i ai. Ko pau ke iaha whahinga track record ke ne hanga whakamaka ano award ha multi-million dollar project. So ke mau whakataha koe ne nai. O hake issue nei hanga he tifeti o identify. Kawai ai kai ke transparent ai whakahako whatongia ai pure anga. Apa nauhanga whatata. Ka pau nai nauhanga nau pehe, ko piti ko ke ngahi ngau e project ai pure anga. Apa nauhanga o publicize i he na website. Pa nauhanga publicize ko hai une wini. Ka publicize ai mo mechanism ka pau waha taha ulaunga. Pau waha taha ulaunga, o mechanism ke ata ki tua mo transparent e tau e whakahauka. Kene hanga whasisi ai corruption ni mo fraud. Ai o katoa ngai mea koe ni hanga ko sio koe na koe ki mea koe na koe raise mai. O ko hapa address e mea koe ia. Koe ngake he koe palparea mani koe ne solo sio ki panga whawahenga. Koe ngahe na nau tafe me nau tolu ia mo ai koslio. Koslio whakakolo. Kana o mai pasi ni o wahe e ke koslio. Ila koe foi wahe poko ke koslio. Os moto tari uiaki. Whai te aha me eo. Maka whai te liha pe koslio poko hai. Ka nau whiriwhiri manako pe nau tolu. Ka nau wahe pe nau tolu siri ni os poko. Taimi koko ke tāna mai. Ko ke la vai a whamapopi mai. Koi. Ko au o hanga exercise i he o ko whenga ke o hanga o stati foi reality o whakawahenga. I he whakaukau ke whakamao popo ki he local government. Ke o ngā ke hau o demonstrate o hanga o mai e whotu structure ka mo i lao. Ke ne hanga kawe na ke local government. Kai lawa ke whanongo mai. He ko kousi au ia o ko tau palparema lahi pe longoa. Fe kolosi ak whakakawatonga pe. Os pe wapa nau matuk tuk. Ai ko konga e whanki ngau e keu whai ko whenga ke understand ai wahenga ki whakaukau hono establish a local government ke isolate ke mawahe. Ke separate ai paanga ia ko ni melanga whanua me kau whahofu pere alea. Kia o fulahi pe ngau whawhare alea. Ka pau te nau whakaukau
ke mo oni ai faulao rakia mo oni mo no ai ke taliui ai pure anga pe ko ngahi institution ke pa anga fo kamore ko no hinga pe ko taxpayer he ko talatu ko tau ko to pe ko no tisaiti ko pacheti ko hasilini o ai ke na tisait ke va ko silini na tisait ke to tanak me kakai Rabau na ofa kakai e toni sisi pacheti. Pakapau kwa ke nau kea na dohe kakai, nau ai na doha ofit ngea o pacheti. O sea langa ngā we. Fa tau fasio pe, fa atale rei pe. Lahi ange folau ia. Kapau kwa whakalahi pacheti ke toi lahi ange nau folau, kai mamusia kakai, ke au hala au kitoi. O vai lue tia koen he teu pachet koni, he mas account. Kai ke tuyu o ke kau ke hohoka to no abuse ignorance ka kai Ko e ko se fo ke piveni ko e hange ko e o ko pala pare mai ni ko lahi ngai apiako ko to ta fitu pe lahi ngai apiako la de bre anga ia ku o hake ngai tako a we tu ngai apiako ke ma tu akfa ofa mon pe ko matala ngai community pe ia me kakai pe ia me muri o fenga ke na tokoni ke ngai apiako tata te fito ke pala pare mo ni ange ko ata ko ku na hulu atu ki form 1 po form fiha ko tango to ako tango tu pe lalo la isima pe ke te talama hata ia ko o ke o mana na fe tango pe na to mata ki hala pe ia te pile pe mo asea ka ko tau si atu ke ko me fuge ni ku o hoko ta ni mi o ko nga hilanga nga we hange kuna talama fo ke pure anga ke langa nga we pe he ko ta fata tan ki form 1 form 2 ko he funky GPS pa ke na ke o mai fok mo university ku me palale na lere pe o ku wela nga we ia o ku pau ke kamata ia me tu nga fra ofa pe to ya o te ka taimi e to ki ma o te pile mo asea ka koloa ku lava foi fakau ka ke paki i mai form 1 me form 2 ave o tu ku ki he ka lava ke le nga me ko i ta mo na fakau ka ai ko me te tau be na fa he university he tai nimi nga ku o mai pe ko ia ave na tano me taha o ka toke ta ko ka faia ko iloa ia he ngai fonua muri taha pene ta ko toke ta tonga na ne whakaha whakau kau to taha pene ka watu ki hono tala noa i sum o whakau kau ko university pia tatau ka koko ki unga covid ai mea ka ko ne uhi ngā pe ku fo o ki ai ko u mea ko he university ai muri o ku o atu na tolo o tanguto tala noa pe mai mai palani me hafu ai me ko ni ku o ngeu sumu i be ko was mau be fangi me eke na kamata pe he pe kamata fra ofa pe ka tau toki nga unuai ka ko eke ka pawe aloa tu o tok success i hataimi ai ngai foi fa kau ta ko me to ton pe ke tau kamata fra ofa pe he ku tau hala paanga ka tau tok success pe ko pe ku i kai pe to toni ke pe he Nga pe foke ko mamani solo nai kamata pehepe hono discover o a new knowledge nai kamata pe ko tau sio ko no ke lau go e tisoni pu te au ene atem ke discover knowledge ka me ne ke tau te we discover solo fu me ne was mahino o tau wako me ngai fonua ko na o sanga establish o ngai process whakaako pe. O koe kaha me ne ke tau tawa mai o hokui pe pa tau toki o mate ate fui kau o hokui ko ia pa tau mai fui kau o hokui taha o ilo. O koe koe mea o te tau o hokui pa tau o whasio mahaki kasa. Alua te wangi koe maha maka. O ki hau koe whotutu ia e vare i hene ne tuu koe taimini. Kau o ato ai whakau kau koe ni solo. Ki mo au ke hanga whotu ha ato o ha whare. O pau ke raki. Feka ono foundation ni. Ki mua ke hanga. Aya ki au ko foundation ke sustainable ha university. Ko pau ke effective e tau primary school. Ko foi level of foundation ni ya. Sai. Fakau kau ke mea ko ni. Owa ti ES ko teita ko tala mai. Sa le rea ke minister. Toko tahafe na sivihu ko ta wosi. Toko te au pena lava ki tonga hai. Pese te pea hongo fulu. Awa te ies ko mea kau malawa he primary school o teu teui.
ko pese te pe wanoa. Over the years. Kau toko tolua pe ko si vihu he klasi ono. Te ke mau pe toko ni mangiau he form fitu. Ko whakakau rewa. Te ke mau rewa toko fia he university. Ke maka tu ngai e tau whakamore he ko i whakakau pe o mai mo kau head of division, kau head of faculty, wai mo VC. Ngai expense unnecessarily. Ke au ka pau na tauhanga me afua. This is an indicator when are we ready ke he university. Ko e tau hiti pe se te valnoa primary school. O se sivi ko he primary school tawa pe se te valnoa. It's time for us ke tau ngau he university. Lolo tonga ene pe se te wanoa. E wange ko ulau e kau mo e ako hiko bebe ma ai pache la he ko ha malai ko hiko bebe. Ai me pache la ka malai security e vai ke ona ke ha kakai he university. Te ke ko poini ni. Me nga to pe ko langa ngau ko to pe pau ke raki ai pal parema. Te ke tala mai to ta he pot ngau ako. Ko ha pal parema na fe taula ki mo education system. O amau ni ke ngai initiative wona na fai te ke tota o ngai foi hai faluti pe hange ko ka fai lo hopo ko ni anga pe na fa kau kai ka evidence pe ka data ke ne driven e fai tu ni mahalo na to gilawa he university no fo tu ko ni e to gilawa re vai a to koni ki he statistika ko ke ta no ki ai o kai re ke te alu ke university e to ko tau pe to ko te au mahalo ke ni fo tu ko ni e makape re tau fika i o mai hu ke ta university to tolnge au he fika he kunga wai fo ke ta university hena ke fo ka hu ke ta mai ki ke te na de no fo pe api ko ki ka ta ma skola CP pe una lo ako o ka tu ya wa hata o lava fo fitu no foi api ka no foi api ko ka to ke ka la no ai ka pa ko ka ke mai ka to o hu ke university kia ko fai tu ni o fai tu ni e tai ongo kai ke ongo i ka kai to tong tu hau he ko me ko ni it's all about ke finance okay ko me ko ongo i ko no tatau e ka kai ko e pot nga ko ma ko fit family ona e ta te muy pe fiha no mai sai ta wo to pe ko fit family ona apa te ke si ore vai he tau foi lue mai me toko tolu afe he klasi ono ki he toko tolu ngeau toko ni mangeau he form fitu o fe hui rewa pe kue fe value for money pau ke wai me ineffective pau wai component he foi make a system of education ni of ineffective ko mahu ingai ko ai lau ko e pahamring koni ki mua o ku ke tai fu akau pau ke ra fa mata ho hele fa mata ho toki fa mata ho mianga awe ko en fainga fonga ko ni o kai te ke mo the opposite of that ai ko la langa to university tau to fa mata i mo lah yang more lah yang ibi ko more lah yang mau kai ni unproductive ko paanga ko ni ala to ko o ka ngau ko office to tap fitu o na to ko ke si o ke te pire mo me hangi na ki famatala ke na ki ka ke na o fra hoko ko to o me ko ya ai pa mai re ma homo fa more o ave ia ki he potunga ko ke na to tongi mai ai ak mahino ia ka pau o ko process ia ko ke fai e ko pe ku ngau ia ki to tap fitu ai mahino mai o kuiai pe ai pa anga ai he na fit family ona i office yako mahalo na ko na palo pare ma ko procure meni pe ko ha fa nga me tua ai e na rich ke u api ako o fixe me na wile ka mata yako i fa ta ko ni na sta dam ke fono te pire mo se ai ke unga kala to ka ureka u ka mata yako ako na ko procure meni ko ha ka na ho tu nga fa ma wile tanga ta toutai ki mo ne to no vaga ta ne sanga ya o peki ai fe unga peki mo ne monu fe unga la peki ka mo ne me akai ka pa ko ne alo fe a ni ma ne sanga ya ki mo alo ta so ata mai le yang ya
tangata ngoe mua ke nyanga ia to ni maalau ni whakaukau ko hai mea ke kini aki whahi aki keri aki pane tok exercise ia pe au whakawholofola pe au pe he ki mua au ke langa e whare raki konsita hono whakamore na a ke langa o ikai osi pe a ke whakamai mea koe ko tau i wafe ko ina sa ko i whahino hino mai e wholofola ia e mea koe ngā aue ka te siore wahe siore wahe he whakatu ai pure anga koe ni ke nau ai e form tahamu e form wake foki ke primary school paka yaha talau sese iai paka yaha saolo iai paka yaha ko osi piko ia o no ngai ko vi e kakai sio fai na kile fotu tu ka safa a PTA ia mo matua o ka poini ko ke nau ke lava na tolo a foti ko ngai ko basic infrastructure na ostoton ke in place pe ki mo e na hanga whakaukau i mea goia ke foke form taha sio to ko na tai wini ta te pire ta se rewa fa na we ngai primary school ka tai anga ngai se mo ngai lo kia ko ngai ko isi asi ai ko na o te ke fa consultation ni mo si asi te ke na ko foi fa malo hi et be ko pau ke foki ki o sa ke me go ko hingo i kai na kai ke na fa mo ha taimi ke fa mata na o re ki mo ba na to ta fo ka Aia ko wakai tu e piveni hange ka deo he na kwai pe ha ba henga ia kuna fai pe he ko kwai ki ilo ka ku hange ka deo o ku nga we foi kamata mai a koini ha o mo tolu ki lu ha o ki he panga fa ba henga ai ba henga o no foi ko ne pe mai be ha fa henga fe tu ia me mi pa ia ba henga to ta fitu ango ni ku mo fa ha ure vai ko ki lava fa na ko inu ala te ka ngā we whahau ngā we toke o na tolo o wifani masiri ni me wheitu o ku ia e paanga, kei puke ia e paanga, he pure anga, tau ki ai. Ala tu ni ke api ako, ka kia te pile mo hamea, mo tō ngā he te pile, mo sea, toke o ia ke potu ngā ako, mo toki whetakai mo tō lai, ke whakafoka ato mo seniti. Ka ku ia e ai fo i whakaukau, ko ne hoko pe palopare mahe wahenga, o ala te office wahenga, ko hinga no fotu, whai ngā we os. O ke whakaukau ki ai hange ai ha fo i mea ia une lava o ki solo watu ha palopare ma o ngahi wahenga ka pau foki e ave pa anga ia o wahe ia he tau pe heko kosli o pe aluia os pe tangi mai api ako o kua lai pa ko moutu atu o fefe ai ko mutangi mai wapa moutu o fefe si o whaki oia ko no ko ke pe foki e solo ko hunga hange ko au o whakafoki mai au ia siri ni me ngai wahenga me ngai kosli o mai no fo office pa te ulava le wa fai tutuni ko me go ungo kai o ko tali ui ke fai tutuni ko te alo kore ai falala ka kai if you can lead ai ke au ko mate mo ui makatunga e fai tutuni ka pa fa poto e fai tutuni e falala mai ka kai au ke fili hoko ko ngai fa poto e fai tutuni ka ko ke wili fia o ke te kovi o aveia ke Spain he ka ofisa Colombo ka koslio to tai mo more ai pe tai mo mai na veta mai tu aki leva e ka koslio ko tai mo ala te la ko ke tariu e koslio ya o kita ia fa te tariu o pa ke te account ai ai ke au ya ka hanga ko lau o hinga fa ya me ko ni he wai ku vi sone ke lava operationalize ai fa ke kau e local government he o fa mamahi ka au e hange ko te talanga ia i whare area. O talamai he whahinga e ko te kau ea het ko ia, tamai na tolu whakamore paanga. Ko whakamore paanga he naurawa sio ke he fo i ata o local government o ko talanoa ai. Sio, lola tonga ko ia whakamore paanga nge fo tutu ia taimini. Kai ke, ka ki au e solo tuang peke tau teka, ka kohono mo o ni. You have to have that moral courage ke lava fai tutuni pa ke own up ke ho fai tutuni. Paka pau ka fai tutuni te ke mati ai, at least ko koena e fai tutuni. Ka kai mo fai tutuni ai ko silio. Ai ko kai ke a mafai e lao ka nau dolbe te nau taliui ke umea ko ya. Ai ko ho success ya ko ya mo ho faila.
o I he mesia e kau kakai kehe ia. Kai. Aia ki au ia ko na moni hange ko foi fonga ko ni. O ko malawa fa ia ko ngai ku ai sili ni he office. Kai. Pa kai ke shoge ko fakau kau ko vahe. E jogo ko vahe na taki hiwa walu mano yo kolo la lahi ba tak fa mano kolo iki. Hange o si restricted pe hange foi ko ngabe ke nau kai ai. E ko te lava fai taki au ia. Ka pai o mai mei tofoa ko fe ma wiviri ku iai. Ta ko ki toinga se ni ti ko tene lava fua. Te wa ka to au ke. He ko uhinga ia langa fonua fa vahenga ke tau o hake ngai mata vai ke tau mata tau e tau. E ko inclusive growth. And leaving no one behind. Ko feitu ko mata vai. So ko se ngare va uia o mai moi ko ngai mawanga vai I huelo hangai o hangai toke lau o matari ku fisi o loto haapai. Funky kolo ikia, funky settlement ikia I tonta fitu. Taha mena nau komo niai ko fema sene reita. Ko taimgo mate uhila. Si e nau ki tanke. Ke pam. Ke pamwa. So mahina poka te au komo ni foi balbarema ko kumile va sene reita tuke office. He kai ke natural lo ia ke mate fanga tahto ta. Taimta. Pe mate pe pa ma ai ka ba mate ko ba de na mate ta inta o kula ke alo pa mo me ko o fe ma alo takai he ko ta ho pe ta ha u ko sone utanke ka te ne foka poto I sili ni pe la vale he ofisi o pakanga e me nga o ke tu kono nga o fa apke ko report ko na mai ka tu na me ta ka ai o ko lo ua ai senorita ko e ke tu tal me ko mai ma u ka ko lere ne le ita he mate u hila pe to ta he mahina pe tu oua ango ni go ai ko kumi le vai water plasta ke fufula ke ngai palau o tu he ofisi fufula ke ngai fuka hari ngai ako ko fenga fakau kau na ki au na hinga go silini kau hange go lau e solo ka pau mau inspire ke pure I le fonua pau ke tau rak demonstrate ia I ho tau funky wahenga ka hui kai ke sio kita o fetuku pe mea ko wahenga ku ngau pe a siri ni pe ko ke pano ko ke ko le au fare ale ka ta ke o mai e pe o mai ko ke wala o ko he ko ke tu ia ko ka kai fo ia ma wahenga ko tu ia na nau ave au ko ngau nau tu ke pure le ma wahenga ai tu hau ka kai pe ki au ka pa lava pure ile le tofu ia ngai wahenga o kai ngata bi ngata ko ta fa aki ko ni ka pau ko tu ku ngai ku ai e pa nga fa wahenga ni tu mai ko ni ko tau sio tu nga uno nga we ki mo I wahenga ko nga he ku ai pa anga ai ko ne tu ko ia ko fa matala pa anga ko mo ave ki fare area mate fo wanga nga he wahenga ko na ke tala mai ton ke valu fi hai pa para pau o tu ko pa anga I wahenga ke fa ke nga wahenga o ko fe taimi o ku sio ai ka kai wahenga ki he receipt ki he fa matala ko ia ripoti tau pe ko ripoti do no ngi fare ki ripoti pa anga ko ia ai ku na usio ai I fare area pe ku na usio ai he wahenga pe ko fe taimi ko ka pau ko fonga for always for approach aku no ko loto aku ya ke hoko fata hako update me wahenga ai e mautunga ku ga mau panga ko taimi ko taimi ni ya ani ko hange ko lau e lava leva atitai ai ofisia pa lava ofisia taliui ai pa pa leva kai ke lava ofisia account ai mai no leva ya ku kai he ka nga ai panga fai ngofua hono ai accountable ai kakai nga we ko ofisia so ka ote foka ko ni so o mai be fare area foi ni mamano ke foka nga we ke ka nga we office ke tokoni ke fatongia fa mahena do me fare area ospa na te mai mo me alere ke ngau ke office ospa na mai mo to tong office ki au ko foi kakato e local government ko me to tong ke fai he local government ko fakau kau ga aku so go alo mai ai ngahi hala ko to be ho mau wahenga mo o mai hono fakamore ke upgrade foi hala pe valita
So ko ha te ho fa lu fu e ko ta po ni ma ta po ni ona. Foi sirin me o fe mau e te ho. Kai varita ko to mo tanu le hala ha te ho ko ta pe. Solo kono mau inga mea go ia. Ko pati fa ko na ye ka wa I tolo fu ni ma mau tai mi na ta na ha te ho ta milion. Ila ka ila ha te ho ta po ni ona pe ko fa fa na wala. Tenere iba ka ba ai tolo. Ni sirin go ia. Ka ko anga ni fa ko go so. Anga ni fa ko. Ka pau te tauhanga o whakatū e pachete whonua. Ai e local government. Ka pau ko pachete tanu hala. Pachete tanu hala 1 miliona he tako. Kau pehe puke he pot ngā oe 3 miliona. Wahe taha miliona ki he foi wahenga e taha fitu. E ngahi wahenga taha fitu. Kua pau ke iai e nau ngahi e hala o e foi wahenga ko ia o whiunga ke taha miliona. Ke wahe tau fai tu ni kai pacheti mo lao. Ka e tuku e foi fema o ia ke mawhai. Ke pehe pare mi ate utanu pe hala ai pe koe kau whahofonga o pou mai ka hau. Ko whiri mana ko ia so. Ko e mea iau fema o ke remove ko aonga ia sistemi ke ne hanga remove ai mata vai e tangata he ne fai tu ni whiri mana ko. Kai hanga pe sistemi o spell out ko tau pasetan hala 1 miliona 3 miliona no foi mo ofisi ke na hanga administra ake me ngawe mo ka engineer mo me ko ia ta miliona ko inasi ngai ofisi wa vahe ilo o se ta e fa o ska do ta funki hala de mo o ska ta e fa ba mo mai ni mo be mo do o kala ni ko gere ka ko ma lo to ga solo e ha upe pacheti fitinga miliona os ke tu upe palprema ha os ke tu upe palprema ta ko me bene iku ki ai ko fo ai kakai mo to tu ya he nga o ta sio ka haola o na au ko na to to fo ya ka ka he holo fa ki nga we aga he ni aku me ari pa fos ai ke ko cause and effect ki ai anga langa nga o ta fa kau I fo ki pe ke mo ta fa mata ho hele te o strategic plan. Okay. Na anga fe ai a whakaukau foki, mau whakaukau ma dolu ia foki kuhange lahi o hanga o whawhe paki ko ia whare area ai pure anga I he ngahi mea lahi koe ka whawhe paki ka koe hono toto wakai ma upe ngahi mea nguna o mai ka koe na kei lawa pe pure anga to koni atu I he tanu koe hala ko tonga tapu fitu o paupe koe ngahi whaunga ko ke ngawe aki hena o ku ke malawa pe ke he pe ho mo di pe ke he pe nga we ia kula pe e se nga we aki ia mo na to alo ilo pe ka ta ma kula mari le pe hanga franga ina tolu ke kia we ko muy pe to fola ai mahuinga ke mahanga sivi ke fa potopot e na fa more ke tu ha ka kai ke nga ke ha ve riu ai go e lau go me to ton ke to ha pure anga ke ka stakeholder ka shareholder ko katoa u public enterprise o investe e pureanga u ofi he whangia miliona panga e kakai ayo ki au o nau ko tu yo nau to he na ospe filia solo go hua he komunista mo kai ofisi katoa hua uai o hua kuia demand ai fair share to anta fitu e talo kamata tanu hala ai go palpare mai go 50 miliona allocate pure anga go te ke tano foi hala ya o ke hange pe fangi spray pe ya fa campaign na fai he kau fa fonga kau quantity ka ko me go no tano hala o tonta fit ka ki au o kunau ka pa na usio mai wa ka we o ko po wa ya ka pa go so to tono ai tu fu ai pure anga koi ko po o ai ka so to hala oi lai ta a ho kui vi de ta ya ke fu ha ma o mahonga mari a bit whakaukau ko ia ko nga he kwai foki ai ni hi una fa na doria ai pe o fa fe paki he time ko to ka kuhange ko fa matala ka ku tonu ai whakaukau mo mau inga mari o hinga lere
o totonu ke whahano pōpō. Ka koe ngā kata taimi piven ko ilo guahi ho whakata. Pea ko le whamore more ke he toko ono ngea tupu koni kumo ilo toni he tainimi o mamata hai polokalama. Wate mo ki whiki fo i tāna ko toki wakai hifo ai whai ku sio hifo he mea pau sio fo ki tā kona koe whetu fo na koe ofa tui mo amanaki i ho wahenga. Ka ko ngā ko maho ngai ha ku wakai hifo ki ai o ku ke lava tu ki ai iai mo ki whanau koe ni o ku nau mo ua koe nau si wha ofa koe ni. Pea ku me ai pea mo e Palestini koe a sesi wesi ana mo no hoa. Na hange na ke teo na tuk mao koe he Palestini a tuku atu tāpoa ki ai i ho ahe atu koe ki he pea pena mo pena coincident mo whetaulaki ki ai ka koe whetuen o ku tui ko tahai ngai whetu whia mau ke tokonia na ke ahe i lava atu ki ai piven i ho ahe koe ni whare alea. Oia. Mona vite so. Ke tāpua kia he kono moni. Wai foko o lau koe coincident. Ka wai foko whaatano ki mua e lau a Einstein ni koe coincident is how God want to remain anonymous. He nei kai ke aha o ha whilongaki. Kana ku lere poko mau ahi pau whahau ke ofisi pa mwharearea. Ko whemau ke ahi mawahi ki he alonga. Ko ngā he tuu ia i hoku wahinga. Ya koe lorotong koe mau iai ku holomui hake merere e sesi ko koe Palestini piu whauri ai. Koe tokonaki pe moi mea kai. Ka koe uhinga lahi na urotau ke u visit ke wheitu koe ni. He ki au o waifo ke lau pehe o tala ai wolf a hapure anga me anga e nau address pe koe nau treat ai whaingata ia. Ana uroto ke o alo sio ke nau nofo anga pau. Ana e mea nau mahu ingai ei he koe ngau e koe ni koe pehe koe ngau e koe ni koe inspire late queen. Mataho. Ai ngoni nei toki malolo ate hoa koko o tupofa. Tupofa. Pea whaka eke atu e anga ono operati nau moui pe he mesi. He mesi ai kakai. Pea nau well look after pe in terms e nau mea kai. Nau o sei program fasias. Ka koe nofo anga. O kou teu ke uhanga o move i wharearea ke iaha patseti e allocate ke whakarere ia ke nofo anga. Ke ai e nofo anga neongo koe kakai ieni o maurala hi society. Ai e nofo anga ke hange ha nofo anga a kui ni mua tui. Ki au tene hanga a koi. Neongo e whakamore. Ka tene hanga a ko e mindset e whanuan. Ke tauhanga o whamau ingai. He kono moni ko uksio. Ko ha pure anga le ia ka bau te nau hanga whakai ai ka kai whanua. Ke nau mahu inga ia i maulalo taha society. Teri ana hawa tuai na naulawa hawa tuai matapa. Ke au koe nau tu ongo i tapua ki lahi au pito he iai e Palestini. Ko nehanga, ko hanga i sio ke nehanga o United Kakai. Padi whatongai. Ko wheo hipe mo kau no pere tōlahi. Koi. Kau kai ke tuku ai e kurea a kuia ki isiu koe o kou tui e le lei ka nau tolu le lei ki he kakai pa le lei ki whalukua. Mahino e nau whaso, e tunga whaso si a reia. Kau kai ke uro tau ke toi pore i anga tau whano nof tui ho i kakai. Koe mea o kou mamahi ai. Kono o mai fo i whahu o ia, o mai e ke tau tunga whaprikare. Ai wheitu o ki ton ke tau hake ta toi whawhanga kai. Hake aki, mo mate aki. Ke ua ka malaki, ke koe uhinga ia atu poulaki ki tau mai me wao ta. Ke ua e mau ulahi pe ai manwhikau i lalahi.
kai whaofai. Huinga tau o mai, ke hake aki mo vai vai. Ai ko kau ia. O hango ulau. Ngari mea pe ia ko ha hau reo. Pea hange ngari ko afungi, hange ngari ko ai hanga toka ina do. Ka ki au fufolo no ngai pe ka kai. Fufolo. E wai ke utu ia o ko ke nau iro ki ai. Utu pe nau iro na to ki ai. Au nau hanga ke me ngai me ko ya. Ko ngai ko ke fu malohi pe tau hiwa ka kai ka nau. Ka ki au fai ake a fai hifo mo fai ake ba nau ki to ai pola ta me to ai ka kai. Koia. Ko te mahalo piveni ku te takingi i whiunga i ko ngā ko whātaha, o se tā hoa taha. Ata toki hoko atu i he wikahau, he ku waipe mangai i siu ko na hange ko e taumawhakawa ko na tau tuksio ki ai. Ka ke toki whama apopo mai pe koe he tā mea koni ku tā tānoa koe, ka pau kaha mea ke loto ke wha o seaki. Ka tā mawa ke ngā ko o se tā taimi, ka tā toki hoko atu he wikahau. Io. Koia e so saibe ko egi isiweta o loto neo ne fangata lele ko ne u hopo o mana ko ba pe o suti ke hopo o ne anga ia o clear i fakau kau ba ne ngo wa yo te hoa pa ko fa ospel me o hoko toi pegi fare alea mai race lewa isiwe teu me teu ngai fare alea tupunga he kwa ratu u suti ai hange nia ko o tok accept pe suti ka pa ko hapara sai kana u hanga lewa o fewia pe tu e toi tu ni ai whakau ko ia rakia ua ko fe ai te unga ko fe definition de te unga whakatonga mo te unga whakatonga kakato ko whakakau ki he kamata mama ko lotu i he fonuan na hanga rewa tupo uraki o whekau e kau hou e ki mo kau lotu mo kakai ke nau mawahe mai me teu e whakatonga te unga whakatonga ka nao mai o te unga whakasivilise ka pau te whakatonga i se stonga hou e ki mo se stonga tawataina unau suti ta tawe be ufaha putu be ufaha mari be ufaha lotu nau suti be ko nga ko whaka amu ia haatui e tau mawahe mai me te unga whakatonga sai agoge he wano hongo fulu whai ririu e tupou nima ko wha ama tupou nima ke oe toi hoko a whare area ko ha whare wha hou eiki kai hoko a whare area ko whare wha se wāniti he koe toko lahi o whare area koe ne awhio na ne hanga whiri paremi a whiri ne awhio kau minista a whiri ne awhio koe kau nōpere koe kau nōpere ne awhio toko lahi o whare area upure e ne awhio na ne hanga ia tukuangkatoa tamai ke pepe paloti pe ai ke toko lahi kakai pe koe lau maari ke oe arote ka whawhonga kakai o whakahoko eiki ate ka whawhonga kakai o whakasewa niti koe tolu rewa haua tupo wono tra mai fie mau ke hanga i whare area o sivi e ngā oe pure anga ai kono moni ke oe ai ke whakawhahu whakahou eiki pe whakalere pure anga sai ko tohia lewa ki whare area o kou tui o ku hoko ai kei whakahou eiki mo whakateunga whakatonga a whare area ko ha makatūkia anga ia ki ho tau whatongia ki hono sivi e whatongia pure anga ko uke gai totu hau ka koe kau neongo ene whaingata aso ka mea au whemau ke tau he kou tui au toton ke tau turi ki he ngahi lalaka o mama e lotu mo whakasivilaise sivilaise ako ai o te tau ke wat ko ngoi ko te aula tu pe mai malo lau mahari hange ni au ai ke hange hafu usavo lo ha o pu ikita ke te mawahe kita me kai ha ko tau tolu nia tau fe malu aki
O kai eu tui me, kai eu ngoi me, kai eu vi mari ki au na alu ki loto. Ko ui ke hake fofonga ka kai. O maalunga he mau sio kita. Ya o mai e pure le rei ke tu loto ya mo pure i. Ai tu hau e fonga. O yeso. Maria. Kata toki hoko atu he weke ka hau. Aia ka pau e piveni ko ne tu ko ia o to tonu re vai ka pa he kai ke pe mai malo la mari e pat falo o he kai fo ke la ba ke pe mai malo le le. Pe falo ngolong o pe te fa re ai ai. They might be malo re like normal people. He Malo insult dia ka we wanga sio. Ka ko yanga fo ke fakau kau motu he wa no fulu. Ko fare ho e pe nai moni pe ia. He ko toko lai ta ha fare ko ho e. Pana hange ko ho hu mai pe ko fare ni ho e pe ho e. Solo ko o toko lai ta ha fare ko kai. Okay. Fo se vaniti. Vai ka ke taulava li rio fo mindset ko ya he fo ire volo ko e. Whakapiko e tau te tangata tō tā noa ke pure le reitu kau kakai. Keu kei whau me kau hou eki. Ko whainga whau en. Ko whainga whau en te utaat koe tahai ne oi whakau goia hona whau eki. Tā tau e pe tala mai he ripoti, tala mai he kau experti, tala mai he kau teknikare, koe asika o ansi wefi. Kau ele tā mai koe he pare mia pe koe whare area o si wefi. Hange a fu ko nga ao, hange a fu tutune ha ma ko nga ao. Pal pare mai aso. Pakaire wa te lava taia rea. Pe folau e vakaya. Pe mate kakai. Ko me o ko tui tai toi vei uai. Ko pau ke tau liriu ai fotonga fare area me he whakahou eki ke nau hoko ko whakasewaniti. Ke nau hoko ko sewanite kakai. Until and unless we do that. Ia me mon. Koe tau waripata pe meni a whamui. Ia. Sai be piveni ko ngahi isiu ko ni te tau hoko atu pe hono tala noa he ko tu e mahino o pito pe u kau ko ia. Ka ko kata toksi ho wika hau. Ai he ta POLOKALAMA hoko i he wika hau te wha mahino pe taimi ke kakai. Sai be koe ke wha wale are da nim ko ngahi hopo pe kata ki tatari pe ke mahino homo hopo kata toki lere pe he konga loto pe aho pe hen pe wika hau. Ia. Tu kere pe he tople lulu. He tople lulu. He lere ki POLOKALAMA i whare area in taxi no lere me aho monitega a pule lulu. Okay. Ia. Malo pito piven ofat da amonua te ngau fai. Watsol, malo. Ia. Malo pito ai se mo lava mai ke tau POLOKALAMA e honi ka mo kataki pe o ku kai ke te lava ia ke u sio o lawe mea ai ngai komeni ke lava o mai ka pa kwa ngai fehu ke o mai ke ave ki he whafofonga ki a Paula Piveni Piukala ka ku whamalola het ke te modolo ho mo kau mai ki POLOKALAMA e honi tau to ki sio pe he taim tatau he tople lulu wika hau ke tau hoko atuai ngahi isi upe ko ni ku hoko holo i he tainimi ko ngā ku hape ngahi mea ko hoko mahi tainimi ke whahatala noa kai teu toki sio ko mo whehu i peka mo komen ke teu i mai e ke toki awe kai ka pau ke whehu ko ia ku te eki ke tari atu pe ku whia mao ke whahano whamahino atu pe teu toki o mai rewa ia ke awe ki ai ke wakai ki ai whafofonga tonga taku fitu Paula Piveni Piukala ka ke he ku ke whamalo lahi foki ki he tau kau sponsor ko ia kuna tokoni mai ke POLOKALAMA lava ke whahoko atu i he wiki kotoa pe ka te mo tolu ko ia ku mo tokoni mai ni Amerika lahi ke whahoko ai POLOKALAMA ko ni FATUFONUA fo o he wiki kotoa pe ke te mo tolu ko e hange ko na kwa o atu ko POLOKALAMA ko ni o ku totongi pe ko POLOKALAMA ke o atu he whafonga i he tainimi kana e o mai pe o kamata mai ko o atu pe Paula Piveni Piukala ka kunga whafonga ko ke tainimi pe ke hoko pe ka sponsor no tokoni ke o atu POLOKALAMA whamama ko ni i he wiki ko doa pe ke mo mea mai ki ai ke ngai isi ko ia kulava o whamatala ki ai i he anga ene view ko ane opinion ana ko e angai ni ene whakaukau pe mo ne sio ke mea ko ia o kuni whakahata POLOKALAMA ko ni o ata pe e tau ngai POLOKALAMA ka pau o ku ke loto ke kau mai
o atabe ke o maha o sponsor pede ke fetu taki mai ke totong ha polokalama ke lava mai o polokalama to tape pe pa o ke fe mau hati peiti ko pa ke fetu taki mai mo sponsor ke lava ke tau whakapapau i oku ata mo taha ko ke fe ti peiti kai ka lava ke whakahoko mo polokalama ti peiti ko ia ata au pito pe polokalama o tatau pepe ko ha ai tu unga o ku ke iai o ku tali lei ko ke kau mai ki he polokalama ko ia tau whahauka te peni. Ko tau ngahi polokalama ko toa pe o ku sponsor ma ke he me he tau sponsor ko he polokalama ko ni o ke o atu pe whakamalolahi ki he South Pacific Loans ki he Select to Bow mo South Pacific Loans i hono sponsor ko Vipon Media ke whakahoko i tau polokalama mahako tapu kene hono tolu o no whakahoko mai e sponsor ko ni e South Pacific Loans e sponsor ko ni kau ke firma o ha no firma o whapaanga ko e tau taha ena Select to Bow mo South Pacific Loans i loto Okalani manu ringa toni pia mo Cavendish Tribe the no valungiao valu hiva valu na ke loto pe ke na hoko atu i no sponsor ko ngahi polokalama pa me he Vipon Medias i Haven Kitchen i he fika fit taha efa Portage Road i Otahuhu pika telefoni noa waua taha wa fitu valu ono hiva ono fitu taki ki a finau pe mosilia ka mato atonga eni una ona ai wharekai seafood ko eni whainga taimi pe wa o ke hongo fulu po uri o kuna iai ke taritari ki ho fia mao kotoa pe ka pau te ke wakai ai flavor ko kuna hanga tana ke tu he o pe moi ma so ba ma hafua ngahi me kai tahi ko ia o ke mao me na wharekai afia tu ai fitu taha F o Portage Road i loto Otahuhu noa waua taha wa fitu valu ono hiva ono afia tu ai o mao me tokoni ai i ha whainga maari e hoko mai koe tau whare wala ko ia i loto Nuk Alofa H Fashion Store ua fitu tolu ni maano te ke lava afia tu ai hanga tu ke tau mo peo building i loto kolo e afia tu marketi pa ke afia tu ai whatau hau ki wala ai ke tokoni ke tau ngahi polokalama ko toa pe o kuma o atu pe miheni o te tau pe ko hai tu unga ku ai wala pe fia mau te na lava pe o tokoni atu ki ate koe amnaki ke whawholawa atu ana uta ko ia te ia te whawholawa atu ihe moni te wika hau ko na uta fo o ia i he mahina katu e o atu ia i he wika hau ko e tau ngahi polokalama ke he tau ke whamalo ia pe ki nau tolu ai polokalama ko ia o e whawhango sai o ne una kau i ono sponsor ko tau ngahi polokalama whao si pe ko tau live stream o ku mau ke ata pe ke whaita i hao whahinga kātoanga pe i Okalanin o ka pau o ku ke fia mau ke mau whaita ia o ka ata pe ke mau hanga whaita i eni a ki hao whetu taki mai ka te mau tolu no wataha ua no anima no aono no manatui e puka ho ngahi e mau ko ni ke whetu taki mai ke mau hanga puka atu ia ko i ngahe kulahi pe mga whaita ke he ku puka mai ka make sure pe he kai ke lava o hia hao polokalama ka pau ha mari po ha whai aho i hao whetu taki mai koe o wai mau ki whe mau ngā aue mau whe mau whai toko wha ka pau o ku ke whie ngā aue i Okalanini o mau whe mau whai toko wha toko ua ke na ngā aue i he puhi nui i mangere toko papa toe toe alu koe ki malai wapuna mo ilo i be malae koe na koe i puhi nui i he whetu ko ia o ku iai a site ai o ku na whia mau ha ongo leipa general leipa pe toko ua ke na ngā aue ai te kware me toko ua o ku mau whia mau ke na ngā aue i manu alpate ai o ku mau whia mau ni ke na ngā aue he monite ka ku ke mau inga ia ke ngā aue o whia mau ke tāma ke telefoni noa ua taha ua no anima o whika telefoni tatau pēna kwase tu tāma ka taha pēna whika na ua no ua taha ua no anima no aono no afitu pe te lava o whahokoki ke hua ngā aue ai i he puhi nui o tādai taha whaka mao maha mau saiti pe me puhi nui me i South Auckland ka koe whainga maariena ka mo tolu North i South Auckland whitu taki mai ko whia mao ke moni te ha toko ua ki puhi nui toko ua ki Manu Alpate ku tu i Central Auckland
ke mohu o kamatanga awe e mo ni te I he whainga maari e koe ni. Koe rate mo ngahi mea kotoa koe ia, koe ki tae mai, ke ta top tala noa ki ai. O whātuka ki moutou, pia mou katak peka pa wahani ihi o when ko he polokalama, whamre mori pe, toki hu mai koe ke whahoko polokalama, ke tau wahe katoa ai, mo ki nau tolu koe ia ngā ho biu, mo wakai ki ai. Au ku makei whenga whoki mo professor ino ke huakau ke whakahoka ma polokalama ko tui peka whainga maari e hoko atu koe ni te ulawa o ke ma whakahoka te polokalama koe ia osi a polokalama koe ni. Malo apito.